Ja sam Božo Golubić, voditelj sam praktikanata u firmi Coastman. Od 2012. godine firma Coastman otvorila je svoj praktikum. Kroz naš praktikum otprilike do danas prošlo je oko 120 djece. Od tih 120 praktikanata, 80-ak njih se zaposlilo poslije završenog educiranja. Ja sam Karlo Lavrenčić, trenutno se nalazim u Coastmanu. Ovdje pohađam praksu već 2 godine negdje. Čini mi se jako dobro, moj mentor je jako dobar, surađuje s nama, sve nam objašnjava. Možeš izvaditi i kutnik, znači izvadi vrata. Opa! Tako. Dobar dan, ja sam Vanja Petrišić, moj mentor je dobar, obožavam ga. Svim budućim praktikantima bih preporučio da dođu ovamo jer bi mogli naučiti jako puno stvari, dobro se obrazovati. Ovdje sam u tvrtki Coastman već godinu dana. Ovdje učimo stvari koje zapravo radimo u stvarnosti. Recimo ovaj primjer jednog komada. Ovo je sirovi komad i ovo je prvi postupak i ovo je gotovi komad. Preporučio bih svih budućim praktikantima da pokušaju doći u firmu Coastman jer se ovdje sve može jako dobro naučiti i jako je dobro organizirano.